Тукай вошел в историю татарской литературы как великий народный поэт, заложивший основу национальной поэзии и создавший ее классический стиль. Yıllar ötüp bara, durgaç kartaysam da, Bekrim шығып bitse de halden taysam da, Көңлем минем яв-яш kalır, hiç kartaymaz. Жаным күчле булып kalır, halden taymaz. Для торжественного открытия праздника к микрофону приглашаем председателя Татарской национальной культурной автономии города Москвы Харисова Фарида Борисовича. Рахметович. Исәнмесез, hürmetli dostlar, kan kardeşlerim, milletteşler. Barınızın da çin günüzden selamlayın. Dahiler gömürü gasırlar bilen gine disiplenin. Halkabızın büyük şehri, Abdullah Tukay'ın da dünyaya kilüğüne 135 yıl tuldu. Tukay, Tatar edebiyatında tez arada erişken büyük şehir. Kim yazsa da Туған тіліні мақтап yazar. Ham шул тілді қайчақ yazar, сәпсайысыр. Тілсіз есір, тіліні хурлар, емін ұрлар. Яқшы есір, тіліні зорлар, яқшы ұрлар. Дорогие москвичи, гости столицы и соотечественники, я приветствую на этом празднике знаменитейшего нашего поэта Абдулла Тукай для татарского народа это как Пушкин для российского. Дорогие друзья, произведения Тукая навсегда вошли в сердца нашего народа. И сейчас мы с удовольствием приглашаем ученицу 10 класса средней школы 1186 имени Мусы Джалиля, Эмилию Мустафину, которая для всех вас прочтет стихотворение Газинура Мурата «Тукай». Нинди уйга шундың әлі, әй ғазиз кәхбәм минем, менә тағын яныңа мин сәждә кылырга килдем. Горур тарих башын игәнне, кем башын имәс сиңа,
il halkının yuanışı, güz yaşın dime sina. İ tuhandır, imaturdır, sin bit birden bir dıgam. Şul dıgadan şeceremni ayra gürmesin hıdam. Ayra gürmesin halkımның mukaddes mınlarından. Giratlı bağnar yatkere, saz, küsle kıllarından. Kimge, nindi bizmen dileş, zamana üzü bile. Kileşekke bara halkın, senin fadihan bilen. Жырлы-жырлы күләрмен мин үлгәндә дә, дәшми калмам Газраилне күргәндә дә. Без китәрбез, сез калырсыз дип җырлармын, җәсәдемне туфрак берлән күмгәндә дә. Саз мой нежный и печальный, слишком мало ты звучал. Гасну я, и ты стареешь, как расстаться мне с тобой?
А теперь, дорогие друзья, приступаем к возложению цветов памятнику Капуну Тукаю. Авылыбызның ямен, суы тәмен белән, шуңа күрә сөям, җаным тәнем белән. Стоит деревня наша на горке высоко, родник с водой цветом, осад с водой цветом. Мне все вокруг отрадно, мне вкус воды знаком. Люблю душой и телом, я все в краю моем. Иң татлы тел, туган тел иң тәмле тел. Тәмле дип телен йотма, туган телне онытма.
Yakubov Мәскәү татарларының туган тел оешмасының урынбасары була. Татар телем. Динем ислам, үзем татар, телем дә татар минем. Горурланам шуның белән. Бу минем туган телем. Шуңа күрә яратамын үз телемне, илемне. Аллаһыма рәхмәт укыйм. Алга куям динемне. Әй татарым, сиңа әйтәм. Изин калсын тарихта, югалмасын, чәчәк атсын татар дигән халыкта. Общий, фотографии, пожалуйста, в телефон. Все, пожалуйста, подойдите сюда. Памятнику. Общество.